ja sam Ivan Dogan, evo danas ćemo učiti kako napraviti stoj. But I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again. Evo, dakle, prva vježba, dakle, budete dosta blizu zida i zabacite se u stoj, znači ruke u ravnini ramena. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Druga vježba koja je isto tako dobra, tako da dođete ruke s 1 cm od zida, odete u stoj i probate se ovako nasloniti na zid. Malo se pokušate izgurati ramena i tako držite. Treća vježba je isto slična ovima, međutim samo sa druge strane. Odite skroz uz zid i vratite se. Tako ćete dobiti snagu u ramenima kako biste mogli doći što brže do stola. And you're starting to ball me, baby. Why'd you only call me when you're high?